Ngāi wio te mozi te nā koutou. Ngāti Porou tēnā koutou. Taku ingo ko te Kapa Potae of Coromandel tēnī taima. Taku I taima iei Ngāti Porou ki tēnī whenua ki Hauraki. Hauraki Gulf. He tongo nā te raka huru mai ke Porou te putu. Kia ho mai te moana, hei tūnga moana kaipuka. Taku wai haere ni kia karana. Kāre te raka huru mai tai mai ki haratanga ni, kā mate ki te moana. Engari ko te buka buka, mauria mai e he mi kōhua. Zeiteni o ngā hera mana o te kaipuka, o ngā tumariki. Tai mai kia whakatara mai kia paura, o mate kia tā huru mai ki te moana. I muria di tēnā, I te taku tahi mano, e wari rau e tū te kao mawari. Kara mai, taku tipuna, me taku pōkā, me ona hoa I hara mai ki haratanga. E rua ngā puti koe rai hara mai e. Tai mai ki haratanga, I rā paura te putu, me tuna wahine, me ona pononga. E noa, ka pōhi tia kiuta. Ka tahika tuku nai paura te putu, te moana me te whenua. Kia Ngāti Porou, ārai dunga tunu ataraka huru mai. Nā, mai tēnā rā, ki tēnei rā, te tau I wata e whitu te kao mātahi, ka kōti tia haratanga. Te kōti tanga tuatahi, I uru ai ki toto, te kōti hunu Māori. Nā ngā pata waha waha I kōti. Ka whiri kia ngā tangata, o te itanga amate, o te awera, te wana o rākai roa. Tahi te kao ngā tangata. Kono ono hia, ngā wāhanga o haratanga, I roi e ni tanga o tahi te kao. Nā, kau tingia tēni wahi, e te ture. E ka tuzu tēni whenua kia Ngāti Porou. Muri mai tēnā, ka mai hia ngā tangata o Ngāti Porou. Ngā mea mataura. Ka tukuna tia, te tuku a paura, kia Ngāti Porou ka tukuna tia, e ngā tangata mōhio. Nā, ka no he haratanga I tēnā takua. Ka aputu te kupuaranga, apukito e rangipiki. Ko te taitene o ngā rangatira, nōna tēni whenua. Tā hau auru o haratanga, no ukito e rangipiki. Ka aputu te kupua te kuiara. Mōrungai te mahi tino a Ngāti Porou. Ki te taita mai tukuna kia rātau. Nō muri ka tikina mai a Ngāti Porou ka tango hiana. Nā henari na wai e tiki mai tango e ngai runga I Ngāti Wapaku o ngai tumata. He patu pōna muta ome. Ko whai te tingo. Nā, ka aputu te kupua ki tōria, ka tango hia e haratanga mo te ratake, mo te heo te ramai. Ka rei whenua mo Ngāti Porou. I muri ata. Nā, I taua wā, ko tada te tū te kōti o harataunga, e whakataua ai ki Ngāti Porou I runga I tono a pakora te putu. Ko matakea pakora, tēnei wā. Ka aputu te kupua te kuiara, tēnei whenua, ka ahore mohu e Ngāti Porou. Mo te kino tō mai. Nā, ka rongo nai te hitangata. Tangata ni ko muhimanga ka aiko mea, ko muhimanga ka hia. E takoto matea I whanga pōua. Ka rongo te kupua te kuia ne pēra ngai tangohiana haratanga I Ngāti Porou. Kātai te tangata raka kia te kirikorona whanonga, Māori a uahangia I karamaene. Kia ki te whakokatanga o haratanga. Nā, wahaina mai I ona pononga tae mai ki haratanga ki karamaene, e hui ana ngai wika tō Hauraki. Me Ngāti Porou I reira. Nā, ko te kuiara o I tōria, I reira no hona. Tae mai tangata rā mohi mga kāhia, ka tahi kā tūki dunga, ka pai kōrero, ki Ngāti Porou, ki ngai wika tō. Ka mutu, ka pai kupua tō ea ki te kuila ki hui ki tōria. He kō kāno nā ki tōria ki mai rā lako upa. Ko I hata mai. Ka kia te ia e kui, ko alonga I tō kupua tangohiana koe haratanga. Ki Ngāti Porou. Taku kupu ki a koe. He kuri ana ke te mea ki te au e rua ki ana ka amutu ka kaini sina rua ki. Ha ko koe te tō rua tēnei rā. Ko kaino koe tō rua ki. Taku kupu ki a koe.
Ko ino koe, tae ki roi te whare kō ki e tūmani. Ki te tae koe ki eira, ko tō pane māku, ko au matitue. Ko te take, ko ngā mea kua o ti ngā pakiki, ngā kau mātua, ko ngaro ki te pō, kā rau a whakae, matau a whakae i muini. Wā i hoki a takotuana, tēni tanga. Kā rau a whakae. Kā tangi te kuia nei, ko le lawa i tae ki whalekoti. Ko te take, ko tōna ranga kia tērā, ko muhi mga kāhi. I ora au kupopo, e tamai ki nāna muhi. Nā ko ngā uri o tēni tangata, kai tōra i tēni rā, ngā tamariki a hāmiora mangai. Kua i popara atau, rāwe ko tana tuheni. Kai karamai ni e noa. Nā kādi e nā wahata kukorohi e kutu e Ngāti Porou. Nā hana mai ni tae mai kēnei rā. Kai te pēnei te kōrero a ngā tangata Hauraki tō mātau whenua. Haratanga, kāore. E hea an tēni kōrero a Hauraki. E rua tūnu ngā tangata ia e tēni whenua. Te taha hau auru i Vitori a Rangibiki. Te taha rāwhiti e ria te au. Te kōkā o mohimangai. I nungai te tuku a tāra tunga te a Paula, ko whakae te ngā kuieni, kāre kohe kupu. Whakae te tukura ki a tōra mana. Kia mohi o mai ngā iwi o te motu, e pēni ana tāhu o tā mātau noho, a ngā Māori o Ngāti Porou e noni te mōna Hauraki. E noho nei nungai te ni ahua, e te tuku a pakora te putu, ki Ngāti Porou, ngā rākota. A kua Hauraki, kia Hauraki o te hinua kāore. Kai te mana matu ngā koro haratanga. Kāre he pānga o ngā rangatira Hauraki ki te rewhino. Kore rau atu. Ka muitunu ngā tangata, kore Vitori Rangibiki, ki te hau auru, ori ia te au, te rāwhiti. Mai tu hapu o tau ki ngā hukinga, noi ni wahine, e rua, tēni kāinga. Kia pai te whakarongo mai Ngāti Porou. Ko koe hoki ka rui te whenua ni e noa. E si tia, i tēnei rā. Nā, kā muti taku kora mo tana wai. Kati. Ngā rā e haere mai ni, ko au po kau mātua. Ka ono te kau mai tukuta. Mo ngā rā e haere mai ni, koe re noa te kupu a Ngāti Porou. Ngā tangata Hauraki, ki haratau. Ka muti ni tunu ngā tangata no tēni whenua koro ki area. Ko Vitori Rangibiki, ori ia te au. Ko ngā uri ia tau i tēni rāka te ola, ngā tamariki, a hamira mongai. Ko hapu ki tōria, kāre kau neu. Ko matakato. Ka hamutoku koro i tēni wāhi ko marama kia koutou i te takaino hoi a Ngāti Porou, tēni moana i Hauraki i tēni rā. Kāre tae te puka ngā uri a wākua i tēnga te o Hauraki. He nui ngā ranga te o Hauraki. Engari ani te whakatau ki a pakora te putu, mo ngā ranga te hua o Hauraki. E harai te tāne he wahine. Ko te taka i te katonga ni ai tēni kupu e pakora te putu, ki nungai ngā ranga te o Hauraki. He kore kāre ka haki te pōwhai. Ka haere ki ngā pōwhai, ka whakatau muri ki muri rau. Kāre e kitea ki te marae o te pakanga. Nā reira ka tīkina e pakora te putu, te kaua rehua me tōngai wikatoa. E whakatāne ki hara mai ki Hauraki. Ki tēnā taha, hei hoa whawhai mōna, ngā iwi whakaike ki Hauraki. Ko e nā takau taku o rehua, tae mai e ki Hauraki ni. Ka whawhai tia ka iwi katoa, ka amati. Ka hopu atu a paora te putu ka tonoa ki a te kitai. Ko te hintanga ka te kitai, ko e hintiranga tia nui o Ngāti Whananga. Ko te tahi o nei ngoa ka te taniwha. Ka waikupua e ke te kitai. Ho mai e whenua, mo te kua rehua, me tanai, he noa. Ko e ana te taka i tuku nāia manaia, kia te kua rehua, me tanai wikatoa. Ai runga tēni au. Tiki nai paore putu, hai hoi a mana. Ka tanoa ia ka ho mai e te taniwha, ko manai, e rima manu eka. Kia te kua rehua, me tanai. Ko mata te kua rehua, kai tanai wina eli e maun tau hinu.
Kai ta tabula, wei ni te mo o tau iwi. Ka muta ku kōrero mo tēnei wai. Ani te kōrero whakamutunga nā, ko paora te putu te rangatira, tino kaha me te mana ki po hauraki. Ie rāla, e ngari e ne rā, te mātauranga kai tala mai, te tukutuki haere ngā huatanga, a ngā kau mātua, wei hui wai, ai taonga manga tangata murini. Tēnā kūtu katoa. Holy Spirit, how come out of here? Well, my half friend, I'm trying to give you the whole history of the Hauraki Gulf in the early days. In the early days, a chief called Paul Tiputu owned a place called Canoe Bay, where Hauraki in those days, as the name of the place. And there's another chief up the east coast called Hauraki. Sent a letter to Paul Tiputu asking him a permit to let his boat, cutter or other sailing vessel, to go into Candy Bay Harbour when the storm on. In those days, the Māori think they own the ocean, but at the same time, did not own the ocean. The Queen owned the ocean at those days. And Paolo de Putu says here, he wrote a letter back to Kahulumai, say yes. But before this letter got up this coast, Kahulumai was drowned in the sea. Well, then no one came at the time. About 2 years after, my grandfather and 2 or 3 came on a sailing vessel to Auckland to take some maize and wheat to Auckland. What date would this be? Well, Kapa. Nah, that's you got me there. How many years ago? From now on. Yes. 100 years ago? Oh yes. More. More. 1828. 1838. 1838. Good. But see, I wasn't born then. No. But my mother told me everything, you see. How far I went? That's a week. You got to where they went to Auckland in the sailing ship. Yeah. They sell there wheat and maize. And then the wind came round Easter, and they run into Candy Bay. At the same time, when they ran into Candy Bay, they were afraid of Paolo Te Putu. They thought they going to kill them or shoot them or put them on the road. When they got in Candy Bay Harbour on the ship, a canoe came to the ship from shore, and Paolo Te Putu came and 2 or 3 of his slaves. And they asked him to go with them ashore. Well, my grandfather and the other fellow, he was fighting all the time. But they got on the canoe, then they went ashore. It gave them the best of time. And this old fellow had 4 or 5 other slaves with him. And they were in a good time, and they gave them a place to sleep and everything. And during that time, that night, this Paolo Buddha stand up and give them a speech, a welcome speech. And he told them about his letter. He received no answer from the Rakahurumai. But when he finished his speech, my grandfather stood up and said, "I am sorry to say Rakahurumai is dead."
You let the cut there, all right, but Trakaluma would drown on the sea. So therefore, no one to answer it. I think that what he asked for the land, I think he don't go any further because he's dead. I think he's finished. That's the end of that business. So when my grandfather sat down, he stood up. All of the Buddhists stood up and said, no. What I already gave to a person, I can't sort it back. They're gone in our mind. And Paul the Buddha said, can't you come back here and bring some more people with you and we live here together? Because this land and this sea is yours. From the Ngāti Porou. Also, Rakahulu, my friend, he said, but that don't change my wish. So therefore, the land is yours and the sea is yours. So my grandfather said, well, I tried to get someone to come with me. I like this place, but I can't come on just my own, myself. So my grandfather went back to the coast, to a place called Tuparoa and Parapona. And everybody gathered around the meeting house, and my grandfather stood up and he told him everything what Paul already told him. And all the other, what called Mākore Tuatai, another, said, oh, no use going there. You better come back. Because the man that asked for that place, for that sea, is gone. For that bay, is gone. So therefore, we got no wish to fulfill his case. So therefore, we let the thing drop. But my grandfather said, no. I'll go back. If no one go back with me, I'll take my wife and family. And I'll go and live there. And I called it to us. I said, all right. If you wish to go back there, you go back yourself. But none of us go. So my grandfather said, all right, I'll go. So about 2-3 months after, he got two boats, what they call a wedding boat, 7 oars. They got a permission to take these boats from a man called Kemara, the Kemara. And they came. They got his wife and family and 2 others with him. 2 families. So they came. On their 2 boats, it took them 2 weeks to come to Kenny Bay. Come all along the coast. And they got to Kenny Bay, and Paul the Buddha was there to receive them. When they got there, Yori, and they said, this old man, my grandfather stood up and said, the other people wouldn't come. So I had to come myself and all my friend here, 3 families. I had to come because I like this place, and I understand what you say. The gift you give away, you're not going to take it back. That's why I come back. And from that day to this day, we are there. All the old people, my grandfather, everybody else dead. I'm the only one living. Understand how we got to get into Haratawa. And all the history. What was your grandfather's name? Mokanante Holua. And are all the people at Kennedy Bay now, are they all his descendants and the descendants of the 3 families that first came? No. No. It's only myself and my family, the descendant of the Holua, and the Napo family, the descendant of Rapakawawa. There now. And then Sweeney family, the descendant of Tuturangi and Hanara Kangiapa. And all the other people there are the people who were there at the time? Yes, that's the descendant from those people at the time.
only 3 families, and now those families. Sweeney, Napo, and Potae. You people, therefore, are the still Ngāti Porou. Yes, we are Ngāti Porou. Thank you. Now, can you tell us something of the history of Kennedy Bay? How it came to be called Kennedy Bay? Yes. Will you tell us first in Maori? Right. Nā I tēnei wā, e whakanohono honi I Ngāti Porou me te whāhau ki roto haratanga. Te rāra tahi whāhau tēnei ngoa ko Neton. Ko Neton na Kennedy. Te tangata ni he hūrai. He tangata whaimoni. Nā, I tau o wāina honi I tangata ni he a Kennedy. I haratanga. He nui ngā tangata e mohi ona e hara I tino tangata. E ngari ko te whākahe mohina ki tangata ni. Tangata whaimoni, tangata ngati. Nā I te mea kua kaumātua tangata ni. Kua mohi o ia, paiket no hoki kia karama, kia mate kia karama. Ka tae ka whaipuki te hona tamaiki. Ne hoka hoki e kia karama. Nā I tau ko te kiwa, kua ni ngā paha kua mohi o ki te kaumātua ni e whaimoni ana ia. Nā kua timora te tia ki te kaumātua ni te hea ki te kohu. Tangui ngā moni. Ka tae te kaumātua ka mohi o ka mate ai. Ka tae ke tino tamaiti, ko te pakaki o tamaiti ni e tauta. A kia te ke hari a ao moni, rui tini, peken paura. Ngā moni ni he koula kato. Kia mauria ki te tahi wāhe tāpu koe. Engari, me jiwa tamaiti a he tohu. A tae ka mauria tamaiti ngā moni ni. Rui tini peken paura. Ka tāpu ke tia. Nā ka tiro e te korua ni kua ki te e tohu. Ko te tohu I ki tātu e ia, ko tukutuku. Mohe na ko tuku te nā kau ki te ko tukutuku. Ka ki tātu e tani miana e tamaiti a ki te puta kato ko tukutuku a tini. Ka hau I tan, I tat, ka tuku mai te kaipuka. Ka kia I te korora ki tōna mokupina, hae tāo. Ka hae karau me te kaipuka ni, haere, kia kara. Ka hae ke ngā pāke hā, e hia nei ki te kohuru I te kaumātua ni, mo ngā moni o te take. Ka hae ke nunga te kaipuka ni. Ka tai ka hae. Nukai ngā nui o te moana, ka panai e te kaumātua ni ki roa. Nā ka patu e ngā pāha ni, ka tuahia, ka raka o he moni. Rā ke hui ngā moni ko mahua te kiuta. Ka tai te koroa ni ka makari roi, ngā roa. Mai o tau a rā taime ki te ni rā, ka re mohetia, te hara matanga te koroa. Nā, I tēnā wā, ka huaina te ingoa o haratanga o Kennedy Bay. Tā no mai ki tēni rā, e Kennedy Bay. No tamu koroa, tau ingoa. Nā, nā, tūni te. Ka muti te korero Māori. Cut that. And in those days, in the early days of Haratanga, there is a man called Joe Kennedy. How long ago? Oh, that's a long time. When he first came there. Yes. Oh, that's before 1838. Before then? Because when my mother came, they was there then, All right. living there. Now you start again, eh? In the early days, and there is a man called Kennedy. This man is a Jew. And all the Maori knew him. And they were living there with his family and his grandson. But the Maori didn't know this old man had money. But there's some Europeans there at the time knew this old man had money. And they tried to get this money and murder this old man.
And this old man knew this. They were trying to get him. So one day he told his grandson, a boy of 3 years old, told him, "You better bury this money. But we must have a mark where you bury it. Someday you must come back and pick it up. As this now is very dangerous for myself. There's 1 or 2 Pākehā knew I had this money." And his grandson went out, took this tin of baking powder full of gold, about 900 pounds each. So he went, and this old man was watching this boy, and this boy buried it alongside a honeysuckle tree, a Korero married. And this old man watching this, and they buried this boy. When he finished, came back. Well, this old man told his boy, "We must go away tomorrow." And next day got onto a ship. He went to Auckland. At the same time, 2 of those men who was watching this old man got on the same boat. And before he was around Cape Caldwell, the old man is missing. And from that day to this day, no one knows what happened to the old man. And also, no one found that money. Because I tell you why. Year after, these 3 honeysuckle, they got dry and fell down. And no one can trace it where that tree is standing in those days. And that money lost too, like the old man. And what did he do at Kennedy Bay? There is a story that he was a whaler, that he had a whaling station. That's right there. He's a whaler, and that's how he got there. That's right. And what became of the grandson? He died not very long ago. He died in Gisborne. And he never found the money? Never found the money. Now, can you tell us the story, have your people told you the story of the wreck of the Buffalo? Yes. Can you tell us about that? Yes, I'll give you a little bit of that.